Ndabasuje mwese mbifuza kugira ibihe byiza mbani ikaze kuri YouTube channel yacu ni Kungoma TV show nizeye ko mumeze neza mwese amudukurikiye muherereye abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda basuje cyane nyaboneka mukore subscribe like share ndetse na comment yatugana kuri byinshi bitandukanye byiganjemo amakuru atandukanye avugwa mu ngeri zinyuranye. Icyo nakubwira kano kanya nuko Ebola ikomeje kurikoroza mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nivuga karere u Rwanda ruherereyemo wumve Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, yego n'u Rwanda na Tanzania n'u Burundi, ariko kano kanya tugiye kwita cyane ku gihugu cya Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gufata ingamba zikomeye cyane, ingamba zikakaye, ingamba zishobora kuba zinahagaritse amasezerano ari hagati ya Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Impamvu yabyo rero niyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Gusa Leta zunze ubumwe za Amerika kano kanya zamaze gufata ingamba ziremereye cyane, harimo no kwangira abaturage ba Amerika bari muri Congo gusubira iwabo muri Amerika ndetse no kwangira abanyamerika kuberekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muti gute rero? Kuri ubu Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gutangaza ingamba nshya kandi zikomeye zigamije gukumira ko icyorezo cya Ebola cyakwirakwira ku butaka bwa Leta zunze ubumwe za Amerika, zibuza abaturage bazo n'abandi bafite ubwene gihugu bwa Amerika bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo gusubira mu gihugu cyabo binyuze mu ndege z'ubucuruzi mbere yuko bamara iminsi 21 byibuze bari mu kindi gihugu. Izi ngamba rero zatangajwe nyuma yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hagaragaye ubwiyongere bukabije bw'ubwandu bwa Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo virus, ndetse hakaba hanagaragaye umunyamerika wakoreraga ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wanduye iki cyorezo. Ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira ndetse no kurwanya indwara America CDC gifatanyije na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu DHS cyatangaje ko cyashyize mu bikorwa gahunda yiswe Do Not Board. Iyi gahunda reka bishyira abantu baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku rutonde rw'abatemerewe kwinjira mu ndege z'ubucuruzi zerekeza muri Leta zunze ubumwe za Amerika. CDC ivuga ko abaturage ba Amerika cyangwa se abandi bafite ubwene gihugu bwayo baheruka kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu minsi 21 ishize bazabanza kumara iyo minsi bari mu kindi gihugu mbere yo kwemererwa gufata indege iberekeza muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Murumva ko icyo bashaka gukumira nuko umuntu ajyana ubwandu muri Amerika bw'iyi virusi abuvanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuko iminsi 21 ibihagije kugira ngo ubwandu bwe bwagaragaye, sibyo? Iminsi 21 ibihagije kugira ngo mu by'ukuri niba ufite ubwandu wenda ukabanza mu Rwanda, urabona umuntu ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo afite ubwandu akabanza kuza mu Rwanda, ni ukuvuga ngo iminsi 21 azamara mu Rwanda byanze bikunze Ebola yaba yanamuhitanye. Bivuze ngo umuntu uzabanza kuza mu Rwanda bazabizeye ko araza kuva mu Rwanda kerekeza muri Amerika nta bwandu na buke afite. Ikimara cyumva neza, bazabizeye ko azasubira muri Leta zunze ubumwe za Amerika nta bwandu na buke afite, kubera ko iminsi 21 azaba yamaze mu Rwanda izaba yarangije nyine kwerekana ko afite ubwandu cyangwa se adafite ubwandu. Niyo mpamvu bifuza ko umaze ajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo akabanza guca mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu akahamara iminsi 21 mbere yo kwerekeza muri Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cye nyine cy'inkomoko. Rero Amerika binyuze mu ishami ryayo rishinzwe ibibazo by'aba mukerarugendo ndetse n'abaturutse mu bindi ibihugu berekeza muri Amerika hamwe n'abaturage bayo, nabo bahise bashyira na Uganda. Iyi ni Uganda noneho ku rutonde rw'ibihugu bifite umuburo ku rwego rwa 4 cyangwa se level 4 wa Do Not Travel. Isaba rero abanyamerika kutagirira urugendo urwaye rwo rwose. Bivuze ngo noneho kuri ubu ngubu ahangaha ni muri Uganda, ariko bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kuko muri Congo ho ikiriho nuko umuturage wa Amerika uri muri Congo we asabwa kubanza kunyura mu kindi gihugu gifite zero virus, badafite nyine virusi nk'u Rwanda wenda se Kenya n'ahandi batagaragaje ko bafite iyi virusi, akamara iminsi 21 cyangwa se wenda Burayi cyangwa se muri Amerika mu bice bitandukanye bitari USA ukahamara nyine iyo minsi 21 mbere yo kwerekeza muri Amerika. Urumva rero Bono uko bimeze, ariko noneho muri Uganda ho binyuze muri ishami rishinzwe ibibazo byaba mu cyarugendo n'abaturage ba Amerika bashyize Uganda ku rutonde rw'ibihugu biriho umuburo wo ku rwego rwa 4
n'uwitwa do not travel, isaba rero abanyamerika kutagirira urugendo urwo arirwo rwose mu gihugu cya Uganda. Iri tangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatatu, rikaba rikubiyemo ibihugu 23 byo hirya no hino ku isi, aho Amerika ivuga ko umutekano wabyo uteye impungenge cyangwa se ko ifite ubushobozi buke bwo gutabara abaturage ba Amerika baba bari muri kira gihugu cyangwa se muri ibyo bihugu bakahagirira ibibazo. Kuri rutonde na Congo iriho, kuko mu bihugu bya Afrika byashyizwe kuri rutonde harimo Uganda, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrique, Chad, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Libya, Mali, Niger, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse na Sudani. Hari kandi ibihugu byo ku yindi migabane nabyo byashyizweho icyo kintu kivuga ngo do not travel cyangwa se wikwerekeza muri ibyo bihugu, harimo Afghanistan, Belarus, Myanmar, Haiti, Iran, Iraq, Lebanon, Korea ya Ruguru, Uburusiya, Syria, Ukraine na Yemen. Rero leta ya Amerika ikaba yasobanuye ko urwego rwa 4 ari rwo rwego rwo hejuru mu miburo y'ingendo, ni rwo rwego rwo hejuru kandi rwa nyuma, rukaba kandi rutangwa igihe igihugu gifite ibibazo bikomeye by'umutekano cyangwa se Amerika idashobora mu by'ukuri gutanga ubufasha buhagije ku baturage bayo bari muri icyo gihugu. Uyu muburo rero ukaba ureba ingendo zose ziri mu bukerarugendo, ubucuruzi, ibikorwa by'ubutabazi n'izindi mpamvu zitandukanye z'ingendo. Aho rero abasesenguzi bavuga ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku rwego rw'ubukerarugendo muri Uganda, igihugu gisanzwe cyakira cyane umubare munini w'abakerarugendo baturuka muri Amerika no mu bindi bihugu bitandukanye. Gishyira kandi igitutu ku ngendo z'ubucuruzi, kuko ibigo byinshi n'amasosiyete yishingira ingendo bishobora mu by'ukuri guhagarika cyangwa se kugabanya ibikorwa byabyo muri iki gihugu, kuko niba ingendo nyinshi ari ziva muri Amerika zikaba zahagaze, baba bari gukora iki muri iki gihugu. Kandi nanone ni ikindi kibazo kirimo gikomeye kandi gihangayikishije kuri Uganda n'ibindi bihugu bitandukanye byashyiriweho uyu muburo. Buriya uzasanga ibihugu byinshi bigendera ku bihugu by'ibihangange, na Amerika irimo, ku buryo icyo Amerika ikoze n'abandi bahita bagenderaho, ku buryo rwose wabona nka Canada, wabona ibihugu by'i Burayi byahita bigendera ko nabyo bikavuga biti dushyizeho ban ku bantu bifuza kwinjira muri kiriya gihugu. Ni umuburo rero ukomeje kugaragaza impungenge Amerika ifite ku mutekano mu bice bitandukanye bya Afrika, mu gihe ibibazo by'intambara, iterabwoba ndetse n'umutekano muke bikomeje kwiyongera muri bimwe muri ibyo bihugu. Amerika nayo ikaba iri gufata ingamba zikomeye mu kubuza kwinjira muri ibyo bihugu. Ntekereza ko Uganda yo ahanini byaba byanatewe n'ibibazo bitandukanye bya Ebola ikomeje kugaragara muri iki gihugu ndetse ikanavuza ubuhuha, na cyane ko Ebola ikwirakwira vuba, niba abanyamerika nabo bakomeje kuyandura. Rero kugira ngo by'ukuri birinde ko umunyamerika yerekeza muri kiriya gihugu akahandurira Ebola, bashyiraho nyine iyi ban, na cyane ko Uganda yo usanga rwose nta bibazo bitandukanye by'umutekano muke bihari cyane. Yego ADF irahari, igihungabanya umutekano, ariko ntabwo bikomeye nk'ibindi bihugu bitandukanye bashyiriyeho iyi ban. Harimo Repubulika ya Demokarasi ya Congo ihora mu ntambara, harimo Centrafrique nayo iri mu bibazo by'intambara, za Afghanistan nuko n'ibindi. Rero Uganda ntekereza ko kimwe mu byo izize harimo na Ebola, ariko nyine Amerika yo iba yishinjikije cyane ibibazo by'umutekano muke muri ibyo bihugu. Ngaye nguko rero iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaragaza ko abaturage bayo badakwiye muri kuri kwerekeza muri ibi bihugu maze kubabwira. Ariko kandi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakaba bashyizeho umwihariko w'uko kubera ikibazo cya Ebola nta munyamerika wemerewe kuva muri Congo ngo ajye mu gihugu cye atahe, agomba kubanza guca mu kindi gihugu kitarimo Ebola akamara iminsi 21 kugira ngo yemererwe kuba yataha mu gihugu cye. Ngaye nguko iyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi amakuru mfite nuko y'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo yabaye ahagaze kubera impamvu z'umutekano muke ndetse n'impamvu z'iyi Ebola, kuko hagombaga koherezwa impuguke zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakajya gusuzuma ibyo birome ndetse n'ibindi bari babasezeranyije, ariko babaye bahagaritse mu by'ukuri ingendo bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, n'amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono wundi ashimangira ya mu minsi iri imbere, nabyo bikaba byasubitswe. Igihe bizasubukurwa kugeza iyi saha ntabwo kiramenyekana. Ngaye nguko rero mwakoze kuba natwe, nitwa Emma Bruno Mbonyuwera. Mukore subscribe kuri YouTube channel yacu kandi yanyu ku Ngoma TV Show, cyo dukomeza tubane umunsi ku wundi. Mwakoze, mugira amahoro.